Elio Disc oyagala kujja kuyimba sawa 3 David Otara agenda ku stage ekyanze professional nenda kuyamba ku muganda wa Kakula man tiboba Elio Disc mwabayimbi ba Uganda ngoma ito ina hit nembe yagala ensembulabe wasajjuka egenda kulagala hivyo okuva ku machapala jangu sawa mukaaga Elio Disc muje sawa mukaaga sawa munana tujja kutandika n'abaana ba hit ba one hit wonder Kashiba hit saka kumujireka Kashiba kumujireka badde nkugamba sawa munana Chirinya mtu genda kubaka ndongo kamu sawa 10 badiza bafana bayimbe badanso sawa 12 bakamilioni mukolechi kitegezo itana ine nyimba bibiri agenda kulinya ku stage sawa emu baka sawa mukaga kitegezo mu abayimbi mwenna temujana muganda utalo yakumyo mukiso okuyimba big eye ina kuyimba sawa munana kabako ina kuyimba sawa munana ino serious kulafite ina kuyimba sawa 11 Jose Camilo ina kuyimba sawa 12 kitundu lema namakula n'okusoba